amavovo umuzo ongenacala idiploma alpha and omega Gundwani ikusasa laziwa idivozi vuvuzela seyisukile manje lapha naziphikelele ezantsi asazi ukuthi kuzowenzakalani ngoba amashi abhekiwe lapha ukhona ualpha and omega ukhona umzongenacala izona nkabi lapha ethole ngeqoma kule race esuka njengamanje ziphikelele lapha ezantsi usuka udaka manje lubheka phezulu selithe ukuna kancane nezulu yasho yaqhela lento lapha ephambili iyahamba iyabaleka alfanga noomega yini lo yano athe sibone iphikelele ezantsi kasazi noma sazoyibamba yini athe sibone kwenzakala kanjani kodwa ziyinamathela zilandela eduze ziyicathamela zitha ukwazi ukwenza lokho kuhamba nesamba esingaka ziyada lapha ibheke phansi lapha ifaka phansi amakhande athe sibone uzokwenza njani ziyahlengela inkabi zababhemu bayibambile abafana bayibambe ngohlelo athe sibone kodwa ziya ngokulivala lela gap ufikile lapha no position 2 kanye na position 3 uyabona ukuthi ngendlela okwenzeka ngayo manje abanandaba nokuthi likela kwisamathonsi bathi ke ngoba nakho sesibekiwe kodwa singene kwi-race asahambe siyoyiqeda lento ungazi ukuthi kuyaxoxa nenyoni bathi mebefika lapho bese ziyaphakama ngathi ziyabakhuthaza zisuka zizama nenyoni ungidiza zibashiye